2024 February 20 ni Jingka Chun Uttar Pradesh Agra a Malpura Huahun pasal khan hi Jingkal matain alo bol nalam alo ve hladingin achi ne hi alo mun agal huna chun alo ning lam khat chu aga pha in hi le hilaya chun ipiham khan hi anaki sin mein anaki hal ne hi hiti chun ipi hiding ham ahet nom zin aga nai lu dewin aga aven hi le hichia anaki hal chu thille lo asi ke pai hilawin mi him ta sa anaki hal zo anahi tai ne hi ipha chun mi pa chu akhola movin ale thai zelin mi izat ham aga ko khomin amaho umna to kinai pen police station azong chun thu aga piu ne hi hiti chun chomlo ka en police hole akhosung mi te ho chu ahung hlung pai ngalon avet chilnawa kunin hichimi thi sa ki hal chu pasal hi a drum tin blue color khat sunga ki koya thau ki sun kuma ki hal a hi dan chu a hin hedo ne hi police ho chun thilong chu ala do un postmortem bolding in apu do un ami chu koi ham ti het do masat ding angai tu ne hi police ho chun malpura khosung mi ho jong chu thudo ima aneyo ne hi le hechimi thi agamu do niwa kona achi sa ni khuni masang February 18 2024 nia chu kumsom ni a upa gulhang chapang rakesh ki ti khan hi anaki hol mo e ti thu chu ahin hedo ki taw ne hi rakesh chu lo na tong mi le mun chom choma labor na tong mi hin aka ala le limka mi ho jong aga ki thu pi le zia hi apa jong chu na tonga ki wa mi a hin a in sungu chu mi gen thei ta te a hi win hi hi phat chun police hon jong hongai sot lawin rakesh te in lam chu ache zalun acha paw rakesh mandan thu hole ama details ima agalaun rakesh chu date 18 nia chu mangmong mong a hinai ti aga phochi no ne hi ichinia chu rakesh pa chu police station a chia acha pa ki hol modan thu FIR report aga bol ko na hinai na hinla police ho chun ngai sa injong ananei puwin FIR chu register anabol pi pu ne hi heti chun rakesh in kote ko machan asayun mithisa khat akimuin acha pa o rakesh chu hiding ham hung phachinun ti in akau taw ne hi rakesh nu lepa jong police station lama dingin achi hlonin he chun achapa thisalim akap do ho chu avet saw ne hi a hinla hi chi chu kachapa hon ai puitin asai hlonin aji chu mithilong chu meya ha ta ki hal ai ta hi ja chu koi hiding ham jong het ha sa hi hi je chun ve jong aven om be se hon pun kachapa hon ai puitin asai kin hon ta ne hi a hi le police ho chun mithi chu koi hiding ham ti a hedo thei ta powin am ho adinga a het do na theyu sun chu hi le DNA test abol diu angai ta in hi ji chun DNA sample alaun rakesh nu lepa akonin jong DNA sample alaun test bolding in athot do taw ne hi chuti chun result ki het ka ajong chun police ho chun athil khol naw chu all in azom jingun hichika la chun rakesh pa ma chu police station a chun ni se in aga chi ji in achapa ki hol mo thua FIR bolding in aga sei jingin hi jongle police ho wang chun abol pi nom ta powin aji chu mithilong ki mu chu achapa rakesh chu hite ding hi tia hi ata sanu ahin hi ja chu missing report aji lut masangwa chu DNA result zo chu a het masat no mo hi ji chun apa chu alhamunun achapa ahin hol do te diwa hi tin anale sol ji tawen hi ahile ni phaweb zoin DNA result chu ahung lung tain postmortem ki bolna akonin mi ki thana phat chu February 8 ni zan pung kena kona pung som ka la ho hidingin ahin mudon athilong ki mudo nia kona nini masang tina hi ami pa chu ki that masa a abana drum tin chunga chu ki koya meya ki hal hi chu ahung ki chin do ki tan DNA report achun mithi pa le rakesh pa DNA sample chu 100% in akibangin hije chun mithi pa chu achapa rakesh chu ahi ti aphachin ta ne hi police ho chun DNA result chu rakesh nu lepa jong avet saon hinla hiji thilong chu achapa hon ahi ti anom thei hon pu ne hi hije chun police ho chun achapa ki hol mona thu report cha ji ludwa ahin hol do pi divin ange inge na lai hon ne hi chuti phat chun police ho chun jong amho case chu achum koi do tawen anu apan bon achapa thisa aki claim nom lawa ahile boi pi ding akan na om poitin agelo hi hechi zo nung ni kho phaweb sung chu rakesh pa chun police station aga chijing na lain hilai hin mi khan hin hiti hin thu ahin hil chain police ho hi pressure na pi lawa ahile nachapa ki hol mona report aji lo hil diu ahin hiji chun ko nin pulut tain ati pi ta na hi hi phat chun aman jong ukil ho agi ho pin ko na ding in lekha pilut ta na hi le
kunin police ho chu thu a hin pekinin Rakesh chungchang thu hi phate cha a hin khul chin diwin a sei pi ta na hi koda kona thu pi chu police ho kom alhun phana chun police hon jong a case chu phate tewin a hin boi pi tawin ama sa in Rakesh phone call record ho a hin check panon hitia chu teenage chapang thina tu ho thu hi alang pia nunga gol hangka thu ho a hi num ji je in phone call record ho chu ana check ma sa pe no na hi a hi le Rakesh phone call record a chun nunga thu a hi lo le lungsi thu ki ti lang ga agin mo thei ding imacha amudo opovin hi je chun police ho chun abana gin mo thei ding pen a in sung thu ho sumle pailam ham a hi lo le ama hin khu personala aloi agul to akina akibawna ho umkha amti ho a hin ve kinun hi zong le hi chelanga zong chun ga abuina ding lom lom ima amudo kit pu bin hi Rakesh te chu mi nei lal a hinawin hi zong le kuima to zong sangta a ki buina nei khalo a hi bin sumle pai thu ji a zong mi to a ki buinaw aum khapu na hi ima amu do lal phana chun police ho chun Rakesh to kinai aloi agul hole midang tang ho chu thu do a hin nei pan kinun a hi le hi che hin so laya Rakesh le ain ko te to thilnia newa anakin mo piu mi nga la gup tabang hi a hin he do na hi hiti chun am ho chu khat khanin thu do a hin nei pe kinun hi zong le chutia Rakesh that dinga ga agin mo thei ding koima a he do chum povin Rakesh that a hi tia ngo na thei ding evidence ima amu do zo povin hi a hin la hilai hin gin mo thea mi khat amin Devi Ram giti kharau min a in hing ho mi khat chun police ho komin a sei pen Rakesh le Devi Ram hin achi sa ni khu phaweb langa cho ipg ham kana anakina hone tin a sei pen hichi chu akhomi te ho phaweb min zong anamu un ipg akina hon ham ti wang chu a hedi povin hi ipha chun police hon Devi Ram details so a hin khul to kitawen hi le ama hi Rakesh te khuma ma a cheng hiya hotel neo cha khat hi a bol hin amonga jong chipa hi Rakesh dinga apa te mama khat ti the hin hechi akina na hon hi February 18 nia Rakesh aki holmoni masang sot lo cha a hikin hi a hi le police ho chun Devi Ram chu gin mo na anei ta phanun police station lama dingin ana puitawen Rakesh to akina anaji hon chu ipiham ti in anadong tawen hi hiya chun Devi Ram hin kichi ta in anadon bu thei pon hi je chun Devi Ram hi Rakesh thina chunga mona neya khutla ama hi hin te tin zong aging mo che ki tawen hi je chun a mobile chu ala apiun akul details record ho chu a cheng on hile gin mo na thei ima wang amu puwin a hin la a phone a apps ho a hin check phanon Facebook Messenger a Devi Ramin Rakesh message athna February 18 nia zan nidan sagi git la vela zo kin ta ahung ki mu pi dinga message athot cho amudo tawen hi hitia chu Rakesh zong Devi Ram in lama chu anachia hicha amu chu ahinga amu naw anukha pen anahita na hi hichi message se zong chu police ho ading in evidence lingkhop se hitan chi zo chun Devi Ram chu thu do anei kinun Messenger a Rakesh ki mu pi dinga akawa chizawa aki hol mo paita dan ho zong chu a het dan ho zong a seun chuti hi ja chu Rakesh thina hin nangbo na ko hi ati piu ne hi chutia ha ta bol kim wa thu do chum chum a bol jing phanun Devi Ram zong aki pe hlain imazo si a sei do jengin Rakesh chu ama tha hi dan chu a sei do ta ne hi ama na sei na chun February 18 ni masanga chun Rakesh to kanakinil sang honin cha kuna chu 18 nia cho ina ka kawa ahung hlun luna cho khawa alol ka hi ga a ka tha hi atin hechi zawa cho acho pi ho khat akawa athil dan ho chu asei pia hete cha ani hlona ki thu hona Rakesh thilung chu drum tin blue color khana hi a het hona lo anai lam pen khana chu apu do hona thau achap hona hal tha hon dan jong chu asei ne hi Devi Ram ta sandana cho ata sa chu main ki hal hen lang koi e hi he do mo leu ding in ki hal le a kesu koi man hul do zo pun ti tia he ge la hi hitia cho ata sa chu hal ngim sel ding ago na hi in le khalama ima het na anei sang be se lo ja chu DNA a kuna koi e hi a ki hol do the ti lam chu an het pha lo hi Devi Ram chan athil se bol chu aphung do tan a hin la hilaya lungdon om na pen chahile iti dana hi banga akinai pi achapa jong sim theileu khat chu atha jing hin tem ti hi hecha hin Devi Ram hin police ho komin jong sei kinin Rakesh chu ain ko te deu jong a hi jin Rakesh chu ain lamun ahung kholai leng jing jin hi Devi Ram hin chanu khat jong anei a hin ni khat chu Rakesh chu ipiham khat to di anei jin Devi Ram te in lamachun aga che kinin
hiya chu achanu se che chu ina aum pe dahin bathroom akisil pe dahi ati nahi hitia chu Rakesh chun bathroom chu mi kisil hi ti he ji chun all chan agem lunin Devi Ram chanu kisil pe chu video anakap do a min he do masanga hungpo do kina ato ding chu aga kito zo pai kina hi hichi zo ni phabep zo nunga chu hichi a video kap do chu nomei nu chu avet sa blackmail anabola hichi video chu a on dinga amana lupi ding anagut da na hi hitia chu nomei nu chu ada phana hi sum sang som nga zen hi api dinga hi ana demand kina hi le numei nu jong chu akichat wal phana chu hoimacha jong chi do ngam talo an jong su sa ani thei talo hil dana hi hitia achanu chanho chu a het phar chun Devi Ram hin ipiti hamtia ado a hile thil dan imazo si chu pa komin asai do su ta na hi hi phat chun apan jong Rakesh chu akolin thil dan ho chu ki ho tu pi ding atin athil bol chu adi lo a hi dan ho olin asai pi masanin a hile Rakesh chun la ima angai numpun asum sei cho pi lo wa a hile video chu social media ka viral sa ding hi tin agi ta na hi hicha ko na chun ahung kina sang do hanin akina hon chu a khote wen jong ana move ni hi Devi Ram chu achin police station in report aga bol kun a hile angai na bang chun police hoin donin jong ana nei powin report jong aji sa powin Rakesh chunga action ima jong ala di powin hi police ho akona ima cha pan pina amulo phanin Devi Ram chun achanu su mul phawa aum na loading lampi khat sun sun anai tan Rakesh chu tha a achanu chu hu do ding ti bo chu agel ta na hi heti chun February 18 2024 ni chun Rakesh chu sumpiding danin akowin ahung hlun phanin khawin anakan li den tan lo pam lamin drum tin khanin a hengin aga hal hata na hi athil bol chu koiman hedo puntin ami jong chu akihal tha le koiman he thei ta pun ti tia hi agel hi in hi jong le a case wang chu ahung ki hol do thau thawin imazosi akichi sel phanin police ho chun Devi Ram chile asu pipa cha aman tawin ani honin zelin akoi tawin hi hichi chung thua hi ivetna hi le Rakesh su amo hi in china chung chona chu police ho chun ato diu phaten tonghen lang hi le Rakesh jong chu tu chana hi hingna lai mai the hin Devi Ram jong zel loading a hi hicha hi imazosi a hin susipian cho hi le police ho cho hi in Rakesh chun hitabang lunggel chu nei hen lang thil phalo ta boldo ta jong le police hon ato diu dol phate chan tong le crime rate jong hi thlom dom ding a hi hichi thua hi geldan itabang comment section lama ilunggelo hin share thei we he tunia ding in hi chan chui sautin video kina ki mukit ding in na bonun stay safe and stay blessed.